Nongeye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye y'Igiswahili. Uyu munsi turakomeje n'isomo rishya. Isomo rya none tugiye kurebera hamwe ibibazo bigera kuri 50 ushobora kubaza mugenzi wawe cyangwa se nawe akakubaza, noneho ukamusubiza mu ijambo rimwe gusa uvuga uti neza cyangwa se byiza cyangwa se uti nabi, bitewe n'uko umerewe kubera ko yaba akubajije kubikwerekeyeho. Mwarimu nk'ibisanzwe ni Emmanuel Uwiringiyimana. Nimugeze aha bwa mbere ntugire udakoze subscribe, ushobora gukora share cyangwa se ugakora comment kandi ukora like, turagusabye. Tugiye gutangira n'ikibazo cya mbere, aho turi busange ko turi bubonemo amagambo nka vyema. Vyema isobanura ngo neza, vyema neza. Vizuri nayo ikavuga neza cyangwa byiza, vizuri neza cyangwa byiza. Ukabona vibaya nabi cyangwa bibi bitewe n'uko interuro yabivuga. Dutangire n'interuro ya mbere. Umelalaje, umelalaje, waraye ute? Usubiza ati vizuri neza cyangwa vibaya nabi. Umelalaje vizuri, vibaya bitewe n'usubiza. Si ngombwa ngo akore interuro ndende. Interuro ya kabiri iti kazi ikoje, kazi ikoje. Vyema neza, akazi kameze gate? Ati neza cyangwa se ukabasubiza uti nabi, vibaya. Gatatu, unasemaje, unasemaje, uratangaza iki? Vizuri, vizuri au vibaya ni neza. Kane, ulifika nyumbani vipi? Ulifikaje nyumbani, ulifikaje nyumbani, wageze mu rugo ute? Vyema neza, vyema neza. Interuro ya gatanu, mgonjwa amelalaje, mgonjwa amelalaje, umurwayi yaraye ate? Vizuri neza au vibaya cyangwa se uti vibaya nabi. Interuro ya gatandatu, unahisiaje, unahisiaje, uriyumva ute? Ugasubiza uti vizuri neza, vibaya nabi. Interuro ya karindwi, usiku ulikuwaje, usiku ulikuwaje, ijoro ryagenze rite? Ugasubiza uti vizuri neza cyangwa vibaya nabi. Interuro ya munani, filamu ilikuwaje, filamu ilikuwaje, filime yagenze ite? Vizuri neza. Icyenda, siku imekuwaje, siku imekuwaje, umunsi wagenze ute cyangwa se umunsi ugenze ute? Siku imekuwaje, umunsi ugenze ute? Vizuri neza cyangwa se uti vibaya nabi. Interuro ya 10, umeamkaje, umeamkaje, ubyutse ute? Umuntu akubaza nk'uko urumva uko umeze mu mubiri, ugasubiza uti vizuri neza cyangwa vibaya uti nabi. Interuro ya 11, chakula kiko vipi, chakula kiko vipi, ibiryo bimeze bite? Vizuri neza. Interuro ya 12 ikagira iti unafanya vipi, unafanya vipi, urakora ute? Vizuri neza, vibaya nabi bitewe n'imbogamizi ufite. 13, unajisikia vipi, unajisikia vipi, uriyumva ute? Vizuri neza, vibaya nabi. Ya 14, unavaa vipi, unavaa vipi, wambaye ute? Vizuri neza
igisubizo uti vizuri, neza. Interuro ya 15. Siku ikoje, siku ikoje, umunsi umeze ute? Siku ikoje, umunsi umeze ute? Ti vizuri, neza. Harusi ilikuwaje? 16. Interuro niyo tuwagezaho. Harusi ilikuwaje, ubukwe bwagenze bute? Harusi ilikuwaje, ubukwe bwagenze bute? Vizuri, neza. 17. Mkutano ulikuwaje, mkutano ulikuwaje, inama yagenze ite? Vizuri, neza. 18. Wazazi wakoje, wazazi wakoje, ababyeyi bameze bate? Vizuri, neza. Interuro ya 19. Safari ikoje, safari ikoje, urugendo rumeze rute? Neza, vizuri. Wasubiza vizuri. Interuro ya 20. Ukoje, 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 umeze ute? Vizuri cyangwa vibaya, neza cyangwa nabi. Vizuri ni neza, vibaya bikaba nabi. 11. Ufugaji ukoje, ufugaji ukoje, ubu ubworozi bumeze bute? Vizuri, neza. 12. Ukulima ukoje, ukulima ukoje, ubuhinzi bumeze bute? Vizuri, neza au vibaya, nabi. 23. Hapo mukoje, hapo mukoje, aho mumeze mute? Hapo mukoje, aho mumeze mute? Vizuri, neza. Ati vizuri, ushaka gusubiza ibintu birebire urisubiriza neza cyangwa nabi, birumvikana. Tugeze ku nteruro ya 24. Likizo ilikuwaje, likizo ilikuwaje, ikiruhuko cyagenze gite? Neza, vizuri. Tugere kuri 25. Usiku ulikuwaje, ijoro ryagenze rite? Vizuri, neza. 26. Siku ya leo ilikuwaje, siku ya leo ilikuwaje, umunsi wa none wagenze ute? Vizuri, neza cyangwa vibaya, nabi. 27. Mujini mukoje, mu mujyi mumeze mute? Vizuri, neza cyangwa vibaya, nabi. 28. Ng'amboni mukoje, ng'amboni mukoje, ng'amboni mukoje, mu mahanga mumeze mute? Vizuri, neza, vibaya, nabi. Interuro ya 29. Nchini Rwanda mukoje, cyangwa akaba nchini Rwanda mukoje, u Rwanda mumeze mute? Neza, ni vizuri, nabi bikaba vibaya. Ulayani mukoje, ulayani mukoje, mu Burayi mumeze mute? Neza, vizuri cyangwa se nabi, vibaya. Tujye kuri 31. Marekani hamujambo, Marekani hamujambo, muri Amerika muraho? Aho wasubiza uti hatujambo, turaho, hatujambo, turaho. Interuro ya 32. Maisha yanaendeleaje, maisha yanaendeleaje, ubuzima buragenda bute? Vizuri
au vyema cyangwa vibaya, neza cyangwa se nabi. Ushobora no gusubiza uti yanaendelea vizuri, uragenda neza. 33. Masomo yanaendeleaje? Masomo aragenda ate cyangwa ahagaze ate? Vizuri, neza, vibaya, nabi, vyema. Kazi inaendeleaje? Akazi gahagaze gate? Kazi gahagaze gate? Kazi inaendeleaje? Vyema, neza. 35. Mradi unaendeleaje? Mradi unaendeleaje? Umushinga uhagaze ute? Vizuri, neza, vyema, neza. 36. Mambo yanaendeleaje? Mambo yanaendeleaje? Ibintu bihagaze bite? Vizuri, neza, vyema, nabi. Nabyo ni byiza, vibaya niyo bibi. 37. Hali ya hewa ikoje hapo? Hali ya hewa ikoje hapo? Impumeko yaho imeze iteho? Impumeko yaho imeze ite? Hali ya hewa ikoje hapa? Hapo. Hali ya hewa ikoje hapo? Impumeko yaho imeze ite? Suti vizuri cyangwa vibaya. Geze kuri 38. Afya yako inaendelea vipi? Afya yako inaendelea vipi? Ubuzima bwawe bumeze bute cyangwa buhagaze bute? Vizuri, neza, vibaya, nabi. 39. Biashara inaendelea vipi? Biashara inaendelea vipi? Ubucuruzi buhagaze bute? Vizuri, neza, vibaya, nabi. 40. Hali ya mradi ikoje? Hali ya mradi ikoje? Umushinga uhagaze ute? Vizuri, neza, vibaya, nabi. 41. Hali ya familia ikoje? Hali ya familia ikoje? Umuryango uhagaze ute? Vizuri, neza, vibaya, nabi. 43. Hali ya mjini ikoje? Umujyi umuhagaze ute? Vizuri, neza, vibaya, nabi. 43. Hali ya afya yako ikoje? Ikoje. Hali ya afya yako ikoje? Ese ubuzima bwawe buhagaze bute? Vizuri. Komereza kuri 44. Hali ya kazi ikoje? Impumeko y'akazi imeze ite? Vizuri, byiza, vibaya, bibi. Hali ya kazi yako ikoje? Impumeko y'akazi kawe ihagaze ite? Vizuri, ni byiza, ni vyema, ni byiza, ni vibaya, ni bibi. Twikomereze na 46. Hali ya masomo ikoje? Hali ya masomo ikoje? Impumeko y'amasomo ihagaze ite cyangwa imeze ite? Vizuri, ni neza, vibaya, ni nabi. 47. Familia inaendeleaje? Familia inaendeleaje? Umuryango uhagaze ute? Vizuri, ni byiza. 48. Safari yako inaendeleaje? Safari yako inaendeleaje? Urugendo rwawe ruhagaze rute? Vizuri, neza, vibaya, nabi. Bitewe n'icyo usubiza. 49. Watoto wakoje? Abana bahagaze ati, bameze bati? Watoto wakoje? Mugasubiza vizuri cyangwa vibaya cyangwa vyema. 50 ari nayo ya nyuma.
Nyumbani mukoje? Nyumbani mukoje? Mu rugo mumeze mute? Ti vizuri cyangwa vibaya. Bakunzi b'amasomo yanjye, munkundire soreza aha ngaha. Nari kumwe na Emmanuel Uwiringiyimana. Tuzasubire mu isomo ry'ubutaha. Niba warigeze bwa mbere ntugiye utakoze subscribe, kandi niba warebye iyi video yose wakoze kuyireba. Ndabakunda mwese, Imana ikomeze kubarinda. Kwaherini, nawapenda sana. Bye.